Okey. Dilerim. İyi. Allah'ın buyruğuyla Allah'ın olmasıyla şu Artemis klinikasına gelip boğulma şunu almashtırış için geldik. Xudayga şükür operatsiya jasaldı. Doktor Boğran'ın yardımıyla bu yerda Muhammed перевод çekiyoruz. Bardығы жақсы болды, игілікті. Донор болып, өзім балам орнын не қылды. Берді, қазір көзім операциядан шығып, Құдайға шүкір жақсы, ахуалы Құдайға жақсы. Ушылардың айтқаны бойынша бардығын атқарып жасап жатамыз. Уақыт қана кішкене кетеді, қалғаны ешқандай белгілі емес жоқ. Врачтары, медсестралары бардығы әуай жақсы, көңіл ұрып барашат екен. Таза аябай. Аллаға шүкір бардығы ойдағыдай болды. Баламдағы қазір жақсы, ақпалы. Өзімді де жақсы. Бақаласам орны жеңді қап. Bizim doktor Kur'an'ın terlemizin. Allah özü alıp geldi de bizde. Şundaydı. Annem razıçlık bilirim vardığına. Bizde oldu. Bizde ne жақсы olup yetişti, kala, tilep vardığı hareket kılıştı. Vardığı жақсы еңбек tuttu. Az kaldı çakında çağız, bakalasa uyuya geçeriz. Rahmat var derine, razıçılık bilirim. Muhammed Kırabe, Allah ben sağlık versin. Ama şu bizi okşalan adamlarda özü yügürüp, arı verip, çalıp hareketli vardı. Özüne tam ağaçlıyız. Matkında yedik, tamlara İsmail ceza veriyordu. Hareket kıldık. Bana şükür. Bizde bunday kıyıcılıklar жүргендер ayrı көп. Şular kadar Allah'ın şifa versin, artık жақсы болып кетсін. Денсаулықтары жақсы болсын, бұларға да bunday орны ешкімнің başına салбасын. Rahmat. Razı olsun. मेरे घर बढ़िया। मेरा पहचान में नहीं है ना, बीमार था।